Ste moji pošavaci, tu sam ja, već glasim. I pogodite šta? Radimo, igramo Sonic 1. Odigrat ćemo ove igrice da bi uspjeli. Prvo, što imamo samo Sonika, a ajmo. Ok, sad će se ono pojaviti glasova. Sega! Čekaj, okej. Stisni. Okej, čekaj. I krenemo. Opa. Ups. Tu ima nešto. Eto. Aha. Opa. Nije lego. Pega! Ups. Evo pokažu šefa. Evo se spitaš. Wow. Oh my god. Ovo što se mogu. Lagano ću skoči kad imam. Jej, 4 života. Prvo preživo. Ajme je to specijalno. Da bi danas uzmemo smarag. To je stalo specijalno. Oh my god. Ne. Oh my god, to nikada nisam probali. Ali, samo prvo kažem kad se igramo, da je samo razumno Minecraft, pošto neće se stišati. What the flip? Flip? What the flip? Opa, ne. Loše. Yes. Ne. Još malo pozvam to. What the flip? Ne. Evo ga, ne. What the flip? Da li ne zezaš? Čekaj sam. Ne! What the flip? Ne, neka bude tako. A ne, može tako. Tega mali. Okej, druga. Tinggal point. What the fuck, man? What the flip was it? What?
strašno. Hvala. What the fuck? What the fuck? Jeste sam. Tinga. Play some more. What the fuck is the booty? Nema već. Srećem. Oto da u zoni nema onaj glupi jaje men. I onda bude pažnju kad je kroz ovu igricu. Jer se sviđa. Au! Zavoli. O ne. Opet se može se vrati svet. Ne, evo. Ne, vrati se. Šteta ne mogu lagovati. O, super. Ow! Pink. That's it. I to prvo pokušaj smo uzezali. Okej. Vreme za drugi nivo. Kako se kaže. Level 2. Rekao sam da je ovo. Rekao sam vam. Opa. Ne. Loš robot. Loš. I loša lava. Bene. Bravo. Ne. Pink. Au! Što to me radiš? Dole. Ne. Vrati se. Dobra mi muzika. Au! Evo da sada sam ćeš. What the fuck, nemoj? Opa. Prešli smo. Tako se deš. Okej. Svi znate da je to sam drugi nivo. Vrati me.
Опа. И что? What the flip is it? Окей, то. Окей, то. Давай вас нещо. Прати ме. Прати ме. What the flip? Oh my god. Нет. 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 Так. Think. Think. Tingles. Think. Somebody Steve. Пише са... Добре да покуса. Сега се вратиш и први потуска. Тинка. Опа, не ново. What the flip има još. There. Не, врати се, йо. А! Да, моя, ако се видео и ставите лайк, share, subscribe. Видимо се в следващите епизоди. Поздрав!